Abusia yema wakwaba efa embra Attention TV so. Attention TV ne ede ne yekoso eden na wonima yemfa embre wo yekoso ede bre wo Attention TV so. Abusia Attention TV our social media platform so our YouTube, Facebook, Twitter. Oko won ma benya Attention TV. Oko so Attention Tvgh. Oko you follow, you like, you subscribe, you comment and also share. Abusia for ende God's Revelation Ministry ye ka ho asem a yamwie ye de si ba bia ene so ye beto aso ye be ho asofo adanse ebepie mu studio ha say e ma yete ase say God's Revelation Ministry ya sorry kesi as D4 Eric akwisi entry ana eda no na one ne san ya che papa ye na chesa sorry na what na owo mu bi enti o maye kwakwohwe mo doctor na chere say wa yem pese wa bo ohwini tokuro a wodi asomade ahyem wa hye ensum kai be ye ahe wo ho utime kra ba God's Revelation Ministry on there wo ya so bi a wonye yiyimu omumfo bi ntu we ntu ntwene omunye se we woska we ye hwani ntie ma sorry da bi enye sakra ana ete yesanso bisa se omune mozama omubobra ose ochechre ye ma yete asese asori asori wonna nyankopon ana wo so na no nkyere se we sufo da water na chese omune mozama ebobra Ebusia osanso ma yete nyamase bebre efa God's Revelation Ministry ho ende ye behwe God's Revelation Ministry but aya ede o mani so a omote asori a friend God's Revelation Ministry ye beka na mission bibia wo mission ye ba oba asaso so say obi mission in the Lord is to obey evangelist. So be submission in the Lord to pray for people to be healed. Yes, so be mission say on beto nyom de nyum bebre. And ye be say God's Revelation Ministry on a mission and then so far that say I be come sa I was to do ahanum say ma mentwa me ho me ba ye den komo no e be hyehye so. I will see me that so when ya bre e de twa me twa me ho e de e baye me din ene Akosia Sparkles one award so dmedi asne ene University Foundation ebusia fuwe ankonam ekuo asore funeral contractors one aya wo pa chede one wo pema me fra wo e de aba University Foundation University Foundation e foundation one woni bie enye obi asna da ne da mitimi ka no otimi ka benku edi ni Monday to Friday da bi we obi a osugu ni mu ansa na ne obedi kura no wanya eno ntino ebusia fauntuma ebebo University Foundation no na won wonye bi enko wa no boa fa wodie na won fa beka queen ho na bibia ento din na mo fa nkoma ewusian mobrowei ekunani anas wona woni bie na nyankopon enhira bra wo de sewe aso wa no fair University I was 054-830-2985 054-830-2985 yanko na ye ne sofo adanse ekodin komo efa God's Revelation Ministry omo mission omo de aba asase we so aba mo akwa aba ya bewra papa o ye sofo na ye prophet me ye bia eni na bi me ye bia there be utimi kasa we ye bia specialization na me ye bia me utimi kasa mo ase ana me wo say so shenkom me bia me wo mu oh okay God's Revelation Ministry now no ye shase o ma yes anyoma bebre ma elo ma ye hu se o asori a one game jijimo and them mission pa mo de gba God's Revelation Ministry and day yo me ra me da wase na me koso achia metiefo na me chia zofu penny prophet Akosia ntwi ejei nyame nhira bebia wo bia amen me ra wasam na wakano wo se ye mission ni sen God's Revelation Ministry. Your mission in the say, Yabama enipa hunu nyame. Na wotumi ayede akọ heaven. 2.
your mission is say ye bema or how be a daily paso sunsumu or how amane bi ebe free sa nipa no so na watumi asom nyame yie. Number 1 wo say obi a na ho kire ne ntumi nsom nyame yie. Obi a nyoma nko yie ontumi nsom nyame yie. What you say? Intino sa ye ministry asisi ya no awurade de nam na ko aso de bae ne say ye bema sa or how ne free sa nipa no so na watumi asom nyame yie. So what you say? Bebre esisi pen Bible mo try sem no bebre sie because na ebi mo inspect se awurade de ne nsa beka no anse wonya nyame mu gidie ebi si bubu ani no ni fraye ni no na nini bie na odi adanse enti mission na ewo end time ne se ye bema de ndawo so efiri ho do tumi asom nyame yie ewo wiye brehimo. That's our mission. Na chrese mo de mo nka nyame nhira mo ni bi. Nyame nhira no ye ka ene na me kire say the mission a ye yakoma so ade ene the founder ene ne say de dawo so no or how na dawo so no atete na dawo so no da ye bone na dawo so no usu na dawo so no anwoche na dawo so no bad dreams na dawo so no promise and faith na dawo so no ye mission say awurade be fa na ko aso ye free ho do tumi hunu nyame ye do tumi akọ heaven. Come so na mo accomplish mission we. Kwa ye fa so ne say ye ka nsem no kire. O say sisi bi na obi sam za question. We mi say be de na obehunu. Enti ye mission say ye be spread say o how bi a wo bi an fabra ye ministry mu na awurade banam na ko aso oho beto na se ho to nso so a untumi nka se wo kọ bebi a wonya oje no hono mo na ese o ye den wo kam what America no enti kwa ye be fa so anase kwa ye fa so ye nya ye nyina ne se be no mi no ye be si ya adwene pi na ye hawo na da ye so no ye betumi di akonya be nase do tumi aso ba maye na ye mo ato ye na any house wa ye ba so le so mo ye de mo amuni hawo na mo ba so no nyame asem e da ho no no ensesa de bia nyame fa so kasa kire ne mma obi aso ni wi ase aso ni hawo obi a wo hawo wi ase wo a otu wo hawo mebe wo hawo obi a wo wi ase bia wo hawo enti ya hawo no de obetumi ama wo hawo na firi ho no ani Kristo enu nti no de na asem no edi edua na akọ mu se omie asafo na obi a ode ne hawo baba bia no otumi asobo de ama no ye mission no ze mo mission se how baba asobe mu no ana so bi o how bia no oba na masobe o say mo fa nkyerɛ ben na mo fa so nkyerɛ nyame asem untumi nkafa nkyerɛ bia asa ode ma nyame ba because ono mo yale ana so bi o yale tipaye do wa ba kofa kodi ama ne se ono dabi nipa no wo how bi a enyemu ase se o fa nyame asem etete no ekyerɛkyerɛ no what am say no inti so firi mu pe ayaresa na ayane dia okay what am say untumi ka se obi a sa achi no o kwa kwa won malaria pande o tu agu enti unless say ye fine si eduro ye den ye de masa nipa no ho ton what am I come enti mission no oh how amane dia da osubia you just come de yane so obeje asem na di asem na da obeje di say Yesu Kristo owi no sole de do so na asase tumi na ama na obepo ewiase na wafa Kristo aya wo kra ene waje nkwa wo yesa de we na wie pa uni problem de akabia no want the Bible kan Philippians 4 okay verse 19 or 30 or say me nyankopon be mawo sene na honyade esiti ente nyame mfa na ade ma obi a wonnim no e ba jo wonni obetu ama misika ndebi wonni obetu ato ade ama me etimi si o
entumi si etimi si ewe wonnim me say your free be divine helpers anu no hu na wonum so ye Kristo ni what you say metia no minnimu minim de ati mu minim bia wo free minim bia wo ko wa bra bon na be kire adekura wo hia metumi de aboa wo what you say metia wo ze me shiwi pa ozo shiwi enfanto na me yo me shiwi pa na obehia me utumi se ye bia meshi wo bi wo hodo ban na mfa ma me thank you enti nyame emfa na de papa bi emma wo mo a wo munnim no okay ti nyame ma de onim no no o ma na de pa ani tira bebre ebre bebre ewo hawo ne amane nyina mu no because so omunim Yesu a anka o ma bra bo asesa omunim Yesu ntino na nema bebre enkoyi no wo ba ministry ni mu a God's Revelation Ministry mu bebre omunim Yesu wa ba no kra Bishop Atnas and of Beni Atnas na o kire wo se jaiwe afekura na oye enti ama so the bibi ma ni panokura na so oye bibi ma ni panokura ni panigidie ni nti ubo ha ne se na wa twen ba enye asori na sedia na asede se wo hwese nipa na onim Kristo ro benim Kristo aya asori na hyede se ma nipa no hunu Kristo na se wana wakasem se mebisa wo honum se enye ma hyede ya hyede mesi bebre na bebre na o se maka asem na twene na sto order so eye ne oye no se wo se mofa kwan bi so makoya asafo no mofa kwan bi so ma no hu se na Yesu Kristo se na Yesu Kristo wa sorry how concern nipa bem difference o ende nipa wo aba se bebre bem wo mo ate nyame ase e wo God Revelation Ministry no wo mo akem wo mo ato wo mo so a wo mo ntie nyame asem no and so still they are still suffering nte bede no ma sa nipa no ti ade so onya adwen sachara kwan menso ya kan asem kire se utie na se nipa yi so e wa soode honhom so anu ne na uja ya sa soode honhom no awurade bedam na ko aso etu afiri hode ama o ebe de na me sa meta me hu se me wa soode honhom enti wa soode antu hu se wa soode say enye obi a ne kwa asole kwaji nhirade ba obi wo ha wa ye na adwen se me kwa asole a me phone we de me fa me sanka ba okoye no okohu se obi su kita ne phone no enye no so fa ne phone enu nti na ye kire se wo ba wa da me kire no wo ba ye kire ade kro na ha wo no awurade benam na kwa so yi efiri ho ti se ebia open phone wi apa what ya say wa kwa asole mu okọ ya asori ya de nyame asema ma wa wi what ya say enna odifo akosie ntwisi akosia me hunu se phone bi kuta enye wo phone na awurade se obeboa sa adekoro na ma wo fa sa phone obeyi efiri ho enti sa da we bra what ya say ye wo mra ya hyehyɛ ewa asori ho no Sunday ye beka nyame asem a kire wo ye be kire wo what ya say Tuesday eye sunsumu akwankire direction deliverance enti e na odifo be kire wo say Tuesday bra asori what ya say we hunu o say Tuesday bra na onye sunsumu akwankire no na sa adekoro na ha no emfiri wo Tuesday no amma ono na wama Saturday da so to so anase wo na wama still da so to so ase Saturday na mamba day bi wo ha metimi amba day bay metimi ne sofa hyehyɛ ho awurade na asem ene na ade bi oye bia no ode mre ene ode ye na mesome ye adwuma ema obi na Saturday ne ye working day a me ne den wo ye adwuma ma obi na sa da no eye adwuma da adwuma da se mama nti se wa ma so be frere papa ena me kam so be frere no se mama obesa no wakasa no amide se bra another day nte be de na sas wo de honhom na fi ho enu nti sa wo ba pa me ye adwuma si enti no manya ma nti sa da we maba why ready on your trail okay what you say because Jesus Christ why ready odo bi apɛ de ama no what you say na hunu say the judgment day ubebu haten
Okay. Enti na Yesu de pay na amaye no. De ebe bia yenye na ekire so paaso a be gina atembu nanimu. Wate enti no wa kire wo say na how enti bra o meba na wo koso wie na say last minute ya chole ya buku a meba jo so na ye na so for no so hu say mi wi ade ale tina sa instant one fast one to me for me pa cho Yesu ko to ni flani bi ewo what do you call it, Jellico na otie mama odi entietiemu frɛ no David ba ho mɔbɔ David ba ho mɛbɔ mpacho Yesu ante ana ote sote otwimu akɔ kakra what you say it is still all koyina David ba ho mɔbɔ David ba ɔka asɛm bi wɔ akyire ɛna ɛma Yesu egyinae ɔka asɛm ɔkae da biajo ɔsɛ Yesu mɔbɔ David ba ho mɔbɔ what you say na ɔka asɛm bi ɔsɛ Yesu gyeme means baby awadu no ontumi nje ne ho baby awadu no ohia sɛ Awurade bɛgye no ntos David ba ho mɔbɔ David ba gyeme ɔwa na twi Yesu Kristo gyinae means baby awadu no ɛsɛ ɔma Yesu take control okay ɛwɔ so enti abro du ne nkyɛn de asɛm no bisa anaje wa oka unnim de ɔkae ɔsɛ ɛden na menya ma wo what you say enti ade bi wɔ no na sɛ odiifo hunu na opese oboa wa o sure say into Tuesday bra na Tuesday na Saturday mi ko wi ade e be de na we hu o say one jina instant and to me phone now o see me bra Tuesday Monday so ne tran so we bi so a chose ade we na how enti men ko ya na wo me ti me mu no so wo pe no so ya ne we e tan kwa da ha ye so e de na de tan kwa chira se ye de tan kwa da eda high de so no ni ohun ye wo sofa e na obewu ntem so for instant we hu na nka wo say o tumifo look man ka Yesu Kristo onye na ade bia ayi you can say sharp no okay oto no bo ase otetew o kirekirew ohun oba adwoma modi no oba Yesu na ase de na oye no o kirekire no because na ono Yesu hu say sa oba no onde ne ho dem on bibi na ede etine mu and the sana gospel revelation ministry mo ye sanity mo church mo mo ya tu ya bo mo church no obi so be ka say na me dem mpa sorry a obeka chem say mo ha wa me mbra me dem pastor obeka chem say Yesu Kristo ba ehim fa na me gina bia ewo meko heaven nie obe church me eno so mo ye and the beginning me kan de kire ho no say God's revelation ministry your mission is say ye ba mo hu Kristo na wanya yeraba I was say me kan e was a beginning now me kan say kwan men so na mo ye ne say asa na ye be sha